kuba umunyamakuru w'imena ukorera muri RBA by'umwihariko kuri Radio Rwanda witwa Rugaju Regan kuba yafunzwe si ibyo kugarukwaho, ahubwo icyo tugiye kugarukaho muri kiganiro ni ibyerekeye gufungwa kwe. Ese yaba yafunguwe? Ikaze. Mu minsi mike byari byavuzwe ko atagicana uwaka n'uwitwa Lorenzo Christian nawe bakorana kuri Radio Rwanda mu kiganiro kimwe cyitwa urubuga rw'imikino, yewe ko byageze aho bakanagwana, hanyuma bikaza kurangira uwitwa Lorenzo arezwe n'uwitwa Rugaju Regan muri RBA, maze bituma Lorenzo yirukanwa muri RBA burundu. Maze bitatiye kabiri uyu nawe witwa Rugaju Regan aba ahamagawe n'ikigo gihugu cy'ubugenzacyaha akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo w'ikipe ya IPR cyangwa se APRFC. Mugenzi we Lorenzo Christian nawe anyarukira ku mbuga nkoranyambaga akora video igaragaza uburyo nubwo we yatangiwe raporo kuri RBA maze bigatuma yirukanwa ku kazi, ariko Rugaju Regan we afungiwe icyaha gikomeye kumusumbya. Ese uyu ngabo utumvikana kuri abantu babiri byatangiye ryari, bitangira gute? None se ubuzima bwa Lorenzo hanyuma yo kwirukanwa muri RBA burundu bwaba buhagaze gute? Ibyerekeye se gufunga kwa Rugaju Regan byaba ari ibi? Nguhaye ikaze muri kino kiganiro gikubiyemo inkomoko yo gushwana kwa Rugaju Regan ndetse na Lorenzo Christian, ibyerekeye gufunga kwa Rugaju Regan ndetse n'imibereho Lorenzo abayeho hanyuma yo kwirukanwa muri RBA. Ibi byose murimo kumva mu mwabiteguriwe kandi mukabigezwaho nanjye Joseph Bugingo, naho iyi channel yacu ikitwa Bugingo Empire. Gusa nimba ari bwa mbere utubonye, kandi aho hepfo handitse ngo subscribe kugira ngo ibiganiro byacu tugenda dukora buri munsi bijye bikugeraho neza. Reka dutangirire hano. Gusa ngo mu gufungwa k'uyu mugabo ari we witwa Rugaju Regan ngo ntabwo yafunzwe wenyine, ahubwo yari ari kumwe n'uwahoze ashinzwe icungamutungo muri APRFC. Afungirwa hamwe n'uwitwa Mugisha Frank Ntwari usanzwe ari umuvugizi w'abafana ba APRFC. Bombi bakaba bakurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo w'iyi kipe ya APR. Aba bombi uko ari batatu bakaba baratawe muri yombi ku mugoroba wo kuwa gatatu tariki 30 Nyakanga mu 2025. Ubu bakaba bari gukorwa cyangwa se bakaba bari gukurwaho iperereza ku mafaranga ataratangazwa umubare wa nyawe wanyerejwe muri APRFC. Umva, ndagira ngo wumve ubu buryo aya mafaranga yaba yaranyerejwemo, bikaza gukururira abantu batatu kwitaba inzego z'ubugenzacyaha kugira ngo bakurikiranyweho icyo cyaha. Mbere yaho gato byari byamanje gutangazwa ko aya mafaranga ari ayifashishijwe mu mukino wagombaga guhuza APRFC ndetse n'ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri 2024-2025. Hanyuma Rugaju akaba ari mu baherekeje iyo kipe, bikarangira inatsinzwe ibitego 3-1. Naho uyu musore witwa Lorenzo Christian nawe w'umunyamakuru wakoreraga kuri Radio Rwanda uherutse kwirukanwa kubera aya makimbirane ari hagati ya Rugaju Regan ndetse n'uyu Lorenzo. Ikizamukubwira rero ni umusore ubyibushye. Uyu musore buri gihe akunda kuba yambaye ingofero, hanyuma iyo ari kuri mikoro za Radio Rwanda uzamenyeshwa nuko agira ijwi ryiza cyane rivugira mu mazuru. Akaba azwiho gutangaza amakuru yacukumbuye cyane, akaba aricyo kintu azwiho cyane mu rubuga rw'imikino. Ikindi akaba avuka i Musanze. Aba bantu uko ari babiri tuganiriyeho haruguru mu minsi mike, aba basore uko ari babiri byari byavuzwe ko badacana uwaka habe namba
kubera impamvu zidashoboye kugaragazwa neza, aho bivugwa ko banarwanye. Ku mpamvu zitasobanuwe neza, Lorenzo Christian yavuye mu ngumi ayikubita uwitwa Rugaju Regan. Hanyuma Rugaju kubw'ibyo ndetse n'ibindi bintu bari basanzwe bapfa, ari nako yahise yirukanka mu buyobozi bwa RBA arega Lorenzo Christian. Ari nacyo cyatumye uyu Lorenzo Christian yirukanwa muri RBA, hanyuma ajya gukorera ku kindi kinyamakuru. Hanyuma bidatinze Rugaju Regan afatwa n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB, akurikiranyweho icyaha cyo kunyereza umutungo wa APR. Ese uratekereza ko Lorenzo Christian kuri ubu ngubu yaba ameze ate? None se hanyuma yo kwirukanwa muri RBA ameze ate? Ibyerekeye iburana n'iburanisha tuzabibagezaho ubutaha. Turagushimiye wowe twabanye muri kino kiganiro. Naho njye bakanyita Joseph Bugingo. Dukomeze kukwifuriza ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe. Naho ubutaha, Imana ibarinde, turabakunda. Gusa naho njye bakanyita Joseph Bugingo. Iyi channel yacu yo ikitwa Bugingo Empire. Tukwibutse nimba utarakora subscribe, reba aho hepfo handitse subscribe maze ukandeho nk'ikimenyetso cyo kubana natwe mu biganiro byacu dukora buri munsi. Naho ubutaha, Imana ibarinde.